Demeysin ama ben bile degesine kızlar. Kızlar sen şapala vurmazsan ne yapayım? Ne yapayım? İyi ruhsat kızı kendi olsunlar mı? Asfaltta giyip жүресіңдер ма? Нет, ну чтобы... Мектепте сабақ біткеннен кейін киіп жүресіңдер ма хиджаб? 50 қыз отыр, бір-екі уақытта деп тұр. Мектептен кейін хиджаб киемін деп тұр. Егер мектептен кейін үйде, сыртта хиджаб кимейтін болсаңдар, айтпай қойыңдар бұл әңгімені. Вы же нашу религию переопределяете, просто идете в Аллах, правильно? Эй, ой, Здесь половина русских девочек сидит, правильно? Почему здесь вот? Давайте здесь, дайте нам, чтобы наши девочки ходили в хиджабах, и все. Мы не мусульманское государство, мы светское. Мы светское государство.